ner mala kenyam biya kamal ka Nur online TV channel ga jan gwas me ban ler inshallah te ke qui corruption ka rewi ka South Sudan bana jiling and wo bana inshallah ke je inshallah den wo en kuma South Sudan ci corruption ci dit ko wo bana ci dit ke je ne tin content cha wo ko office ne ke tin cha wo ka gwallen ken wa ci kuma cha ka gure jan bana linga jan information adana chanu ga jan gwas me mende kon linkel ka do bana ci kum South Sudan chanat cheka take ka duere kon let kenka ler rana inshallah cha kum South Sudan cha la jor en go chenetin ci corrupt kenetin kon tin cha yu cha ga chamre wi ka South Sudan ke ci kwaktin kon la kwak South Sudan ci kan ka yar wa ci kan ka wuch jen bana lingo wa cha ka nang re ngoni ke cha ka nang godan la na lokatin ko ba ka te katin jekran ko ne chorian lat gwa se dan me ngut ka kwara wala palkan jeno no en kuma sa Sudan shala de ne shala de jiwich en wo chene tin chi jeglat ke ne to ko ne chi corruption chi kana lat ke chi kwalka kwa ke cha yu sa Sudan cha ka cham ke ne tin kon tin cha wuch ka let jek kon let ken ka re wi ka sa Sudan cha ka ti ka duer ken a chang charan cha je wuch ano a chang cha je wuch a chi corruption wi di chenyot ke cha ta ga mi jeng mi shalat cha je te kuma sa Sudan mi cha je ger ke mi cha je wuch ko ba je wuch ka ba gwad barar din ba latin a cha ro je mo cha je kwen an anti corruption office ki kuma man la right ka kwinen ten konen chi corrupt re wi ka sa Sudan wa ken chikan ne de konten kwar tin cha wo chikan ka nyoko mti kan ka duer tin kone kan kalat ko ne di ala konte la wai ka la ja wai ka kwidur ka don che fan chi ka yar ke te ka do mi chi yo chi ka bat ka ja chai bile te ka do branan chire ka ma cha to ka cha to ka ja chi je wo tin kon la jo South Sudan chi ka la no ngum chi ku me che ne tin kon tin chire ki la do cha ka tie ja ka ne de konte la officially ke lat kuma ano ngum la ka wai ka mo bakan cha ka tie kuma South Sudan do badien mi cha na ma cha ja lat ke jamo ala South Sudan wi mon chala do nene wa agenda second most corrupt country in the world along with Syria and Venezuela and Somalia top the list ta Somalia wajen yam no ka wite je corrupt wa wuje rewde wa South Sudan ka jan gwasme South Sudan wajen wo dan je corrupt long ka wine dial no na me report e shanong international community ka kwi corruption ngama nan tore yini tin kon tin to wimon ka ron kin dangro de diok no kan witin kon tin wachi corrupt wa shup kan witi shup ko kor jan badak kan witi to kan dial ke witi shagu jen oken che corruption dien che dit alo sham ken nyin kwakte la kwa gwich ka tara mate ka chwin mo na mo che jala no no charo mo chaja kwen no te go dom chagolat gwaseme. The Chief Justice of South Sudan Judiciary, Shanraj Madut, acknowledged in December 2024 that no institution in the country is free from corruption as the country marked International Anti-Corruption Day. Ajane tell which ke rengoni misha ken a cha corruption ne ko na shi corrupt a cha ka bugurno ba ka tish ka do bada shi ka corrupt ka ja tell which mon ke leo de gular wuje me lo chicken natin kono corrupt chicken ka bitich wana mlada je ka shang anti corruption day gwada ndana nyoka jeno en corruption jega ko ne de kon lo ko bu corruption bu kan lat kene de konti lo ka jek ko ba kwa kume ke kwa kon de lo wich de ka yar ne de kon la lat jene tele je wich wi dial en ramshim jeg la ja kap ka ngodo kon tin nyoda no corruption shagwa charaje mo che je kwen gwaza memen chakulla de long Ramadan chairperson of South Sudan Anti-Corruption Commission ajana nene ajana chana ko ter ka ku corruption ko bukone tin kon tin shamka fan ki kwakta kon no ngare wi ka South Sudan ti de South Sudan kula lat ka ke chana je gorno ba ke luka ngot che charai mo cha kwen nyok ba kene kon la ji South Sudan ka do dan ku keneje kene corruption akel mi ci South Sudan ci yar ka jano ne kon la kwar telum let kene ka ku corruption ka ku ne tu ngon ku corrupt ki let ken di je ka charan cha je bitich
cha la do na mo gay ne dial konti la South Sudanese ka do bada la kume do bala guje mi chenetin kontin ci korapo cha ka na ngare ngone ke baga kep ko ngot ko de kan kwak de kon ci ken ka yarde kan kula nyok ka mishol kan ka ke de ka yan ka do bada ni kalat ka je wara mi ci korap wa cha je tie jentama ana mo yar kum South Sudan ko kan dial konti la mi jeglat chen mi jeglat run be guje no taram bi je tie cha guje no na mo shi mo gwa ala corruption wa che dit ko te ga tong wan long theory and lat wala ja kam kalan mi bulat ndara mo ba kana shi butu ba ji wuja kan yutuk an gwada mu yo to bu sho bat an gwada ma cha ji bile tej bon wo yo ten kon ler ne me ka kane dong cha ga ladi ne ke chi ga tan cha ga kami lo ka tibu tan an gwada mo bire ga mo ba sho tuok te ram bi jil tej yo me ne de kon la ji wuji ku kan le tej ka do bran chi tuok je te ram bi mandana la de beling jan ku ji South Sudan temela ji South Sudan dial ku kan lar no ngum shane de content cha duer cha ga lat tila officially cha ka te ka mo ka tin kon tin chi kan ga yar re wai ka South Sudan na me je na na cha lar ne tin kon til anti corruption ka war gana kon cha gwar ke ne de kon la ji wuj ka do bran de corruption de ji tu ka je ka chi ku mo South Sudan che je gorno tu ka corruption na me je na go de nya ya kel ya ta ka mal